Reka nguhe ikibanza cyiza hano i Bumbogo, gifite umuriro, kiri hafi n'umuhanda, gishaka 3 n'igice i Bumbogo. Ba bantu bajya bavuga ati imari z'i Bumbogo zose ziba ziri hejuru ya miliyoni 10 na 20. Aha rero tuhabonye n'ikibanza cy'umuturage rwose wishakira amafaranga, aravuze ati 3 n'igice rwose bayazane ndayafata ntuze umunyarwanda rwose. Murabona uyu ni umuhanda, umuriro wo ndakeka muri kuwureba, murabona ko hanatuwe. Twinjiyemo hirya rero ni ikibanza, murabona ko uyu ari umuhanda, ni igishobora kuza rwose moto ikagiparikaho. Gifite mezire buriya zingahe ra? Nawe wibaza ikibanza gifite 21 kuri 20, hano i Bumbogo. Hano ni i Murarambo rero turi, utazayoberwa aho ariho, ni mu Yararambo muri Mvuzo. Ni ahantu rero hatakabaye bahagucika, dore ni iki ngiki kirimo amasaka rwose, murabona ko kiri n'ahantu hateretse haranatuwe, hariya hirya haratuwe, dore ndakeka murabona icyo kizu kiri hepfo ni kinini cyane. Ni ahantu heza rwose hadakwiye kugucika. Miliyoni 3 n'igice, ngwino tukwihere iki kibanza. Izi ni imari za makeya rwose tugenda tubasha kubahereza. Ku murenge, abatazi umurenge ahantu uri, umurenge wa Bumbogo dukunda kuvuga, dore n'uriya n'uyu nguyu, naho imbere. Aha ni agace keza rwose ushobora kuza ugaturamo utekanye, ni ahantu hashoboka, ikigo cy'amashuri, mbese amajyambere yose ari hafi yaho. Reka tuzamutse gatoya duhita tugera mu isantire neza i Bumbogo, hariya hantu hagiye guca umuhanda wa kaburimbo. Murakoze rero, turabashimiye. Iki kibanza mugire vuba kitabacika, kuko kirashaka makeya kandi kiri ahantu heza i Bumbogo neza. Murakoze, turabashimiye.